lapha umakoti wayo usesibhedlela uthule umakoti lapha eTifalbet umthambo wenhliziyo awuqhamuka kanjani fanele ukhulise udodise uthulime lapha ukhuluma kanjani uthi ngathi baba malengiso awo odokotela wahlese endaweni yawo angapha wehlila likhipha yiphi basho nje odokotela bathi bayomhlinza kusasa ngomsombuluko ngomhlaka 9 Senhle amaNazaretha ayigcwele asebuhleni amen Siyabonga amaNazaretha umusa ovela ezulwini lukhulu lolu suku awulukhulu ngangani ithi ingoma ka161 ithi basinda ngala abaningi abadlala yabi ngaconsela phansi ngomhla ka8 kuMarch 2026 ngeviki edlule okilo leli viki ngoba iviki iqala ngesonto ubabese days Sise kuthuthuka amaNazaretha ayigcwele usuka insizwe yangifonela ethi mfowethu ngwana segoli ngicela ungisiza ngento eyodwa ithi udadewethu lapha egoli uthi uthola umntwana lo mntwana akanazi inhlamvu zokunsizwa shaka uNkulunkulu maNazaretha wathi ngicela inamba kaMshumayeli ngase ngithi anginayo Angikani ngenamba kaMshumayeli uNazaretha mina mangakwazi ngiyesaba angimazi ke wayithola phathi umthonile uMshumayeli uMkhabela ngase ngithinta ubaba uMakhoba ngathi ngiyaqala ubaba uMakhoba nobaba uHadebe ningisize lo muntu akalona iNazaretha ngicela ushamba ukuthi ayodala lengane kabusha nimthathe nimsebaba shamba uNkulunkulu maNazaretha amen akwenzekanga ekuthuthuweni kwagcwele kakhulu ithi lensizwa Phambayizona mayingithinta amaNazaretha ayigcwele ethi mbatha ngiphuphele ngane iminza uyisabatha kuza kube isonto uthi ngiphupha iminzi ishona uthi ngase ngithatha isinqumo ngabafonela egoli ngathi dadewethu ingane ngiphupha iminza kodwa ngiyakubaba eTehesi ngifuna ukuya khona ngiyofika kuye ithi mangifika kugcwele eTehesi kugcwele kakhulu ngathi mangibheka ubaba usiyanikeza akusanginiki amaNazaretha uthi mangifika khona amaNazaretha lapha eTehesi uthi ngasingeleza uthi ngaxoxela insizwa ngathi udadewethu uthola ingane nje wathi mfowethu dlule kuleyo baba uzokusiza mefika baba wathi mfowethu ubaba akasafaka imuntu yabona sekumile uthi ngahlupheka uthi ngase ngimbuza lo baba webaba ungitshele kahle le ngane wena lento eyiphethe ngoba leli shubhu bayaza ebedlala ibhola ukushawe ibhola bese ziyabaleka inhlamvu ziyemuva leli shubhu alikho leli ebalekisa inhlamvu eyishonisa inhlamvu phansi alikho lona shubhu uNkulunkulu bafowethu ayangazi ngathini hayi ethi yalansizwa ngathi ngangimbuza baba uthi ngaba lenkane ngathi baba ungayidala le ngane ungazehlisa inhlanza le ngane wathi cha wathi ngicela ungidlulise ngebaba wathi le ngane ufuna ife yini uma ife ubuzwa bani uthi wangidlulisa amaNazaretha sengimbekele lo cala uthi ngafika baba ngesonto lethu ngomhla ka8 uthi ngathi mangifika baba uthi wanikile esitulweni esihlalweni sakhe sasezulwini uthi ngathi mangiqala bekuda waseyigoqa umlenze uthi wayigoqa umlenze yakhe uthi waseyithuza njengenyoka wathi uthini thina mnumzane uthi lensizwa baba udadewethu uzela ingane uthi kodwa manje ngaswela igama lokubiza
wamandla wathi ngeke izenze uthi ngasuma lapho nginethemba uthi ngalithatha ucingo ngashosa kudadewethu lapha eGoli udadewethu wamukela isibusiso uthi wayesekhona NHK eKrugerstop uthi wayesekhona udadewethu babefika odokotela bathi odokotela awukwenze njani leli shubhu ehlisa izinto lifela manje awaphampa igazi lomthambo lona bathi asaphampa igazi kumele ahlinzwe shamba uNkulunkulu angithatha umshumayeli sahamba naye wayekhona ngangithembani wayekhona thembani mfethu siyamafuna baba wayesephunga umnikazi wesonto wayengayifakile isudu waphuma nje faka abantu lokusudu wayekhona umshumayeli wayengayifakile isudu umnikazi wesonto sabike enkosazaneni ingase ngilimala amaNazaretha ngoba kwaphuma inkosazana makuphuma inkosazane sandingena kuyona kanti inkosazane izophambana nobaba emnyango bathi baphinde bebika umshumayeli ababe ngisabika mina ngathi yabona amaNazaretha indaba kaShembe ikhulu kakhulu wabika umshumayeli ababe ngisabika mina kodwa maNazaretha ntambama ngo-10 sikade ebusuku uShembe uNkulunkulu ayi uShembe uhamba nenkosi ilanga sibika kuye akayifakile isudu uma ufika kulesa sibhedlela ufika akayifakile isudu umnikazi wesonto uthi uhamba nenkosi ilanga inkosi ilanga iphambili ifaka umjivayo yayisisuka inkosi ilanga yama lapha esimbuka yamhlaba ngamehlo lamakoti lapha esinyeni wamhlaba ngamehlo uthi mayisejika uthi kusho inkosi ilanga athi sithe sahamba umsebenzi wakho wawuzile emhlabeni ngowenzile esho inkosi uNyazo lwezulu esithatha iumbrella lehlezi iphatha esibeka lapha kulesiye esithiza matha uzungibongele nakumshumayeli ithi umakoti bakithi uShembe ufikile odokotela abasamhlizanga hayiwa inkosi yamaNazaretha ngiyamhlupheka kakhulu amaNazaretha mina ngiyahlupheka ngomunye umuntu ngoba umuntu ongahlupheka ngomunye umuntu ngiyakhubaza insizweni ngama ngiyahlupheka ngomunye umuntu ngiyahlupheka ngensizwe ngigida nayo lapha eduze kwami lapha bathi abafana bala ekhaya bathi yishuki mangisemgidini phambi kwababa ngahlupheka kakhulu ubaba eSeptember nge-21 ngapha eFoslolas ngiyakhumbula kahle emsebenzini ngadoja ngoba ngifuna ukuya emgidini ngathi bhuti Dubazana ngathi bhuti Masweti ngathi ngiyacela bafowethu ngicela insizwa lephele umsebenzi igida nathi akumele iphele umsebenzi igida nathi ngathi ngicela ngoba siphambi kwababa nobani ufike ujikela wathandazeli kwabo ngathi bafowethu asiyeni wethu sithandazeli kwabo lalensizwa ngathi mfowethu akesondela ngaseGujini wayikhona ubhuti ngapha wafika umshumayeli Trizo ephethe indwela ngoba wazi wacela umshumayeli wacela ubhuti omdala ngapha wathi akahlabalele ubasinda ngokuphephisa abahambe engozini wathi waphuza ngokusidela uthi bathande elizayo ithi ngiyahamba ubhuti abadele ngalolu hambo ithi ubusuhambo lakho washo njalo mfowethu hayi washo wamemeza zakhe zakubamba igxalaba lesithathu khona igxalaba lesithathu 124 mazi semqedini leshovayo okwelesibili ku6 zakubamba igxalaba zakubamba sithanda sisebenzisa ephela umsebenzi phambi kwababa ngoba nami ngangawuthazali wethu ngoba
eNazaretha sake salibamba icala bazalibamba athi nyamba kuqabade athi ngalolu hambo athi ulibusisa uhambo lakho zayale sabuya sasithola isibusiso wathi ngolwesithathu wathi ngolwesine yangena ikhona lensizwa isethemba lethu wathi waza futhi ku-interview ayibona inkosi ngesabatha lensizwa esikala emsebenzini wayo vathemba lethi namhlanje iyasebenza sikide nayo emgidini shamba uNkulunkulu maNazaretha enkumbulweni maNazaretha enkumbulweni isolo August ngingafikela usizi naye kwethu ngoba nasize ekhaya kwethu lolukhulu kakhulu nangomfowethu amaphathe emoto yakhe wayefaka imali kimi ngwathenga emsebenzini nge-staff price umfowethu uMaswidi waphelelwa umsebenzi umfowethu ongulamayo ka-95 waphelelwa umsebenzi ekhaya enzansi abafowethu bobabili kumamncane kwaphela umsebenzi ubaba ongizalayo kwaphela umsebenzi sabuza baba kwenze njani kangaka sathola kanzima kangaka lekhaya sibe sibeNazaretha sakuthola umzima kangaka wathi baba ibantu abamangaza ke sifune sibone ukuthi akufike nogogo owahamba emhlabeni ezilile kanti uzohamba kuqala umkhwenyana wakho umkhulu wethu walandela kamuva nogogo akaba ngesadiliso amela msekhohlakele phela manje ufike uhamba kuqala ugogo waba umkhulu olandelayo wathi mase kushona umkhulu ngoba makushona umuntu wesilisa umakoti noma umlobokazi uyakhishwa ekhaya kuthiwa umnyeni wakho useshonile hamba uyomzilela kanti ekhaya kwenziwanga ukuthi aziliswe ngoba wasekhohlakele ukuthi usashona ngenhlanhla ngase ngathola ithuba nje ngoba lento ngafika kubaba ngathi inkosi yezulu nomhlaba ngesonto ngoba kuhle ukuzwana nabafuyi akinde buhlungu nje ongazali umuntu wakini wakweli sisena ayikho into ebuhlungu nje ongakazwani komuntu wakini ayikho into ebuhlungu ikakhulukazi bese ungazwani nomzali okuzalayo ungakhulumisa umzali ukhuluma ikhona ngeke uzojike ungajika emhlabeni wakusala uzojika nje ungazwani nomzali ayikho into ebuhlungu njengaleyo uma ngabe wenza umsebenzi ekhaya akasondeli umuntu oziyoqweni lemsebenzi akade niyenza yonke ekhaya uma kade yazila akasondeli inkomo ngoba unenzile ufana nomuntu ozilile akasondeli kuzoba inkomo ngoba inkomo zuthixo ekhaya khona isibaye ekhaya bathi nambika baba bathi baba ngesonto elizayo sicela Nkosi usilandele lo gogo lo wakithi owahamba ezilile wathi inkosi ibusise sazisa baba sicela phuthunya ekhaya ngiyokwenza lo msebenzi ngoba ubaba usakukhipha ilizwi washo baba ufuna wawenza umsebenzi washotha imbuzi eyodwa esithele uthe mangabe uqeda umsebenzi sase sibuya lesalwazi sathi ngiyabonga shamba uNkulunkulu maNazaretha yathi ngiyabonga ngoba lo msebenzi eniwenzile nishode ngento eyodwa nishode ngembuzi esithele ngoba beyihleze emndenini ngingadli umfowethu imoto acishe yadliwa nami omakhanika bemenzela ubugebengu wale sokaphela umsebenzi yalunga imoto nami uhamba ngayo naye lapha emhlophe hayibona inkosi kufanele insizwa ngisesitimeleni uMaswidi wathi wemfombatha ngathi mfowethu ayikho insizwa yazena ebhamu zonke ngathi ukhona ngimaziyo lowa kwethu olamamdala wathi akaphuthume izinto ethile namhlanje selimpompo lensizwa yasebenza lela mamdala ibona inkosi ekhaya enzansi abafowethu lona mina ngilamayo ka-95 naye wathi kumsaza Mpumalanga ibona inkosi ubaba wafona umlungu wakho omdala omsebenzi omdala eqwaqwa naye namhlanje yasebenza ibona inkosi bese kuba umfowethu lapha enzansi omunye yasebenza egalaji wabiza eCartonville nalo omunye ka-93 amamncane naye usebenza ayibona inkosi maNazaretha shamba uNkulunkulu walahla ithemba funa ukuthi konakaliphi ekhaya inkosi kusemazweni Nkosi baba